Кенеге сылларга сүйе сүтері үгістік белетенер Джон Барақсан қартын күйінен сыл тахарбыт байын долун сүтерен ытыс сотторны чоққа тебелілер салғы бейге таттата корреспонденттер бұд. Чөркөөгыла Михайловтар быйыл улаханнын кралын 10 төт сүйүүне кыстатар санаалаахтара. Оларын хотоңго келлерер сагана төт сүйүүлере тагастыен. Ырах чуга сәргені чурапчыга тие бүтүннүү суоллаатылар да билиңите ытыстарын соттонолор оллар. Ыл ете Мария Васильевна кыра тиңәлер багар тыттара батыяктарын сөп оттон биһигер сылжар огуһум оло каяанда котонугар келиэхтээга дир. Быйыл боллана нахалбах. Олути голубабы тетеринен төдөнчө сүйүсүттө бин хелеккедир. Төдөнчө төбөсү. Онну коттон бары үстү тыгагас, иккили тыгагас, даже иккина хөттө бир ылга. Күскө билетээхин бар булу бит колобу тир салаңнар кытаанактар арылаактар бары тустугуна бары бешеттээхтер бит. Ол бешетнен колобура манна чөркөкка победа кытаанак кейтин сүйөтө келбитин батын бешетнен билетинен батын булан илже барда. Оттон отык көрөлөктөөгө Марина Малышева сүйүүлөрүн котоңго киллерин баран хүтәрбит. Икки ынага 5 тиңэһэте уулуу тахсан баран келбетехтер. Көһөппөтө коттулереттен сүпсүргөнгө түспүтыл биллери бөгөнөн агыя конугунан ынахтарын ылдыы жоксогонтон булаллар. Бир түгөнгө котоннора кураанаксыя түспүт Малышевтар сүйүүбүтүн эхербит дуудиен санаагаллара хылжан ката уонтан тахсы хонон баран боре бүллерге үстүңэһэни булан санаалара бөгөксүйбүт. Оттон бу торбастарын боллагана эми көстөбүттери береребин кинилер оттан үмт көрдөкпүнөн хатом матактака патактарын котоңу турбу көрдүктөр. Энелери сразу иелери дөттүһен эмпитнен баддылар. Икки торбахым. Бу 2 ылга ханылы кепсеннәк Джон тааттага гаяга суох. Үгес курдук сүйүһү сүтүгө трассаны батыга сатар бөһөлектерге коюутук таксар. Онна бир үксүн кыра сүйүһү мелиер. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Саха телевидениете, Таатта.